Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum. Adi miyad algunni befurna mi bad baddu kollam beenwani algunni iksadur angal kurma mipura masekatuge eme furiya mawlumat dinu ega algun mi har baawar masekati kuremun dairo rayituna eme faada wane gota kantata intizam ko battan kuram dani igora padan mi kura masekataki war revantrika ko algun kuranje kame mikamuga iksadi kantataka war gina stakeholder na algun den masurata kuremu ega amali sifan irad kureviyamu fenamundane den mi algun ekko foreign ministers bayro dagna adi AG economic ministers bayro dagna mi algun pahakon meno algun investment taka adi fasa hoduma miharu algun muhim kamid diga algun badani mi iksaduga algun kuriga faha kurigota algun ki fiscal strategy ves ekla lefa bani adi darani ki siyasat ves ekla lefa algun emi boda amazaki miharu gawma em muhim ekkamik digin algun kura kamaki igodagana fadan deha 26 wana aharu algun dakkanje arabbodo suku e $1 million ge adi dehas 520 wana har ki sara challenge hare dakkanje adote ek e tayyarum durala tayyarum taka kurem da masekate irad kuri algun kamyaban ge me boda beenwani hama rayituna war gaatu masike koggen rayitun beenuwa gotaka we have boda algun badani mi kurve masekatuga rayituna ege burenuwa gota faseha kamego kanta kurveto igora padan SOE reform ki muhim kame ekanta kurayra algun mi bisrani mi balani kunfunita reform kuremu anna iru kihinettoe egen emme boda befur mi ha kurifer masekata behe gotun ti befur na malumat ko hissa kon shukriya Assalamu alaikum. Bara buda shukriya Minister Shafiq ge